Autonomous Council lo alang litum pensi mai palo ke pha teng si je tong dun lo je tong lo la pen ke alam ke jasemet pet ke hala Assam Advantage Assam 2.0 al angbong alam lo la pen la dak bang ke la so Napier grass pu litum ke puji pulo te ing nara bab kali te ing nara an pula so bapa bang dak tiki po alam si peklang lo sita Karbi Anglong Autonomous Council latum sita mela so proposal ing thim lima proposal ke pini alang litum dak peklang kle la so proposal ni litum ta chini unde muthe ni litum bangke dak chethan un lo arni si malom la social media long lo Assam Chief Minister pulo long lege doge Karbi Anglong pen di mahasao nat la si non ni krep huang bong jo krep ho ni krep huang bong ke pilwa Karbi Anglong ke ambani phan long le pipu la si pini la bangso la haya lam la chepe klang lo ta lang litum council la sor jame la so proposal binong bangke ko son ma ko an ma ko pima ke alang litum bang anang than the ta lang litum ke thana bangke abang putin si tame aning hang atum ke dak la so bapti ki dun melo tiki dun lo pulong te alang litum long jor long pu hansu ga tiki tang ho la pena ka prek son ga tiki an rabar tiki son an ador chirui phit tang ho hansu da dor chirui phit tang ho la so aman bangke avelo la bangke ali hala pen ong che ji pu son si than le la sinili tum ke pudun lo Karbiang lake longli ke dampu la pen ke ambani pulote lake longli ke chiri si hini ke kalilo ladak jong si neli long le neli so bapti ki sitame la so bapti ki pen ke la kati ki pen ke hala tuma factory ke dak ke rengun e la so rengun nai pulote la tumta ame thang bang kati ki dopo ame thang ati ki long si lita tiki don po hatum long chuyorun po la so lam lo matidi la seneli tum pudun bai Karbi Anglong long le nonamat la 10,434 square kilometer ang bong non long le ke joy ko andolang hala so long le ke joy ang bong sitame monon phi aphan monon phi over aphan monon phi ason development ko pinine son school sitame college sitame university mina hala hui aphan rai that be that pen ko andolang ga pimela ambani phan ki pime me jo la so long le bang council sor chichini si ke me la pen la so bang lang nai pusenil tum budun lan par sitame alang li tum phan chuning ridun lo la so detailed a project bang a proposal la bang tok pe mera ke kami me abang pu atuma phan pira halabang so puthak puthot kaching wai thu pe me dia bang phan ke claim nang ji pu se nel tum ke chuning rin CM pen ke la ke thang tum ke long le ke pipe pu si ke pu he ke cheng ko ke long le ke ambani bang phan ke pipe nangli long le tang hon li long le ta bang putin si tamya me thang long le mane chiri ke mane chiri faroi si do si tame sobapti ki melo bolam le ta phi ana lambang ke la ke long le ke pipo la so lambang si nang klang lo la si la so long le pipo po mane ke dak ke ko pilon la tuma factory do kok po a factory do nang ipolote main factory bang ke ko korajar si doi pulo di sitala bang so factory dakta duji 100 kilometer sang bong an bang ke la tum si nam po san po metang pon po lam lo pulong te a factory doi pulote la ke ko pina sabun factory asane kali lo ke mate di the dungji ke mate di bang kwan 10,000 crore tangka si dak nang ka hijik nai pulote ko an doji ko son doji alang tum pulo la ke katik ki ji aphan si tame chiri sipen ko ana suri ke piji po lam lo aku ke jorta jorun thulong alang aku council sor phanda pialang pulote la bangke dakabangge kamatha nelige matha pana bangke nang pacheklu dun tong thek thela bangke la sinang litum details a project ko piloma la bang tok pe mera secretary tom phan pura pe tok pe mera ke kami me ka chini te ke lang the ka por te tom han rom si la bang so phuthak si phutho cheng wai thu pe me si ke mi pu nil tom pu